Verujem da se mnogi od vas prepoznaju u ovoj situaciji. Već mjesecima disciplinovano pazite na ishranu. Izbacili ste prerađevine, uveli ste više kretanja, možda čak i one zdrave masti o kojima smo pričali. Sve radite po PS-u. Ali kada stigne laboratorijska slika, razočaranje. LDL, taj takozvani loš holesterol, i dalje je u crvenom. Vaš lekar ponovo sleže ramenima i pominje genetiku, a vi se osjećate bespomoćno. Pre nego što dignete ruke od svega i okrivite svoje pretke, dopustite da vam predstavim nevidljivog logističara vaše jetre. Njegovo ime je Holin. I verujte mi, on je karika koja nedostaje većini ljudi koji se bore sa ovim problemom nakon 50. Mnogi od vas koji cenite staru školu medicine možda se sećaju Holina pod njegovim starim imenom vitamin B4. Iako ga moderna nauka danas klasifikuje kao esencijalni nutrijent, jer jetra tehnički može da proizvede mrvicu sama, njegova suštinska uloga u telu se nije promenila. On je, slikovito rečeno, stari brat celog B kompleksa vitamina. I bez tog starijeg brata, metabolizam masti unutar vašeg tela jednostavno stoji u mestu. Hajde da uprostimo stvari, da razumemo kvar kako bismo ga popravili. Većina ljudi posmatra holesterol kao nešto loše, što ulazi u telo kroz hranu. Ali istina je drugačija. Vaša jetra sama proizvodi oko 80% holesterola koji teče vašim venama. Ona ga pravi jer je on telu potreban za hormone i nerve. Pravi problem nastaje kada taj holesterol nema kako da izađe iz jetre. Zamislite svoju jetru kao ogroman prepun magacin. U njemu su složeni paketi masti i holesterola spremni za isporuku. Da bi ti paketi stigli do vaših ćelija, gde se troše za energiju, potrebni su vam transportni kamioni. U svetu naše biologije ti kamioni se zovu VLDL transporteri. Evo gde nastupa nauka. Da bi jetra uopšte mogla da napravi te transportne kamione, njoj je neophodan holin. Holin je bukvalno građevinski materijal za te kamione. Ako vašem telu nedostaje holin, vaša jetra ne može da otpremi mast. Rezultat je dvostruka blokada koju često vidimo kod ljudi preko 50 godina. Prvo, mast ostaje zarobljena u jetri, što vodi ka onome što doktori zovu masna jetra. I drugo, nivoi masnoća u krvi postaju nebalansirani i visoki. Ne zato što jedete previše, već zato što sistem transporta ne funkcioniše. Možda se pitate, zašto mi se ovo dešava baš sada? Kod nas, populacije preko 50 godina, ovaj logistički problem je izraženiji iz dva vrlo jasna razloga. Prvo, naša jetra sa godinama prirodno proizvodi sve manje holina. To je deo procesa starenja koji ne možemo da izbegnemo, ali možemo da ga nadomestimo. Drugo, tu je strah iz prošlosti. Decenijama su nam govorili da izbegavamo jaja i iznutrice, jer su navodno puni holesterola. A paradoks je u tome što su upravo te namirnice najbogatiji izvori holina. Dakle, izbegavajući holesterol u hrani, mi smo neznajući izbacili i holin koji je bio zadužen da taj isti holesterol čisti iz naše jetre. Zato često čujete savete poput jedite više vlakana ili pijte zeleni čaj. Iako su to odlični saveti, oni su samo kozmetika ako je vaš transportni sistem unutra u kvaru. Ako vaša jetra nema holin da spakuje masnoću, ni jedna količina čaja neće otopiti taj logistički zastoj. Nauka je jasna. Visok holesterol u vašoj krvi često nije znak da jedete previše masti. On je znak da vaša jetra nema dovoljno alata, nema dovoljno transportnih kamiona, da tu mast preradi i pošalje je na pravo mesto. Sada znate istinu. Bez holina ili onog našeg starog vitamina B4, vaš unutrašnji magacin ostaje zaključan, a vaša jetra zarobljena. Ali moram da vas upozorim na još jednu stvar. Čak i kada vaša jetra dobije te transportne kamione i krene da otprema holesterol u krvotok, ti kamioni moraju bezbedno da stignu do cilja. Na tom putu vreba opasnost koju zovemo oksidacija. Ako holesterol na putu zarđa, on postaje lepljiv i pravi štetu na vašim arterijama. Zato vam nije potreban samo prevoz, potreban vam je i najjači mogući zaštitnik. U svetu prirode, taj štit za vaše krvne sudove možete pronaći u jednoj skromnoj biljci koju koristimo hiljadama godina, u listu masline. U sljedećem videu otkrivam vam kako list masline radi, kako on bukvalno polira vaše arterije
i čuva vaš holesterol da ostane koristan, a ne opasan. Kliknite na sljedeći video, vidimo se tamo.